manman mati gaminanyi yoani, ni katlodo rakwavat-vatek. Yati makdeng wo aryarilo nadyatenyi yamataduto. Yati raku wo pangangarilawan na, makan ket jaten, abneken na anak na. So ikanoyong nunang ciring. Wo yada jimakaten ngijatena anak ni yamataduto no jingano yung jatawam da jingano ngisi yamataduto. Mga ove, yaten rana sitsay kwayam anak na yaten ni yamataduto. Yapad yaten ngi, sitsay kwayawo kititawanta numakwa. Katen ngan tao kakmanta si Kristo. So katao-tao no mai. Ta manoyong wo kapakacitata siya no mai. Wo taura na mapapanalaso araro no yayi ni Kristo jimiraraten. Ta inaragen na si Kristo di may limutang so unoned. Wo tawa mapasubnado iwawalam ni yamataduto raraten wo akman siyang. Ta uraratan ranam mapasubnado iwawalam ni yamataduto. Wo pipi pangayan no nakay ni Kristo navunasan wo raratan no tao. Donakabuno raratan na. Wo machikaw pranaji iso atawam di ngakdayara na wo kapiraratan. Uji ngarudo raratan na di sirapa mingeng yuda umano yung di Kristo. Mga ove, di kamo alitayan, o apyaso ichichirawata tawam, mano yung wo akman siyang, adi may limotang so uno na datao. Akman si Kristo di may limotang so unonad. Wo miraratan pa tawam, machibadbad power di Satan. Ta nyimichicindano kakwawo kapiraratan na ni Satan. Uri na nyayino anak ni yamataduto. Umbali na so vari ni Satan. Wo anak naranan ni yamataduto di dara nangak dayawo kapiraratan da. Ta machikawop dirasi yamataduto. Uriwo di dara na miraratanyi. Ta amadara nasi yamataduto. Wo Peter kano anak ni yamataduto kano macibedbed paji Satan wo macibedbed paji Satan jidakran wo apya jidari lawan wo icyatatawda. Wo neiman mana nyimamiring nyoa nanawam masityakarilo takamuan di tamonginarasi kain. Ta iyaranam macibedbed paji Satan tuwakwakso kaktena mingaran si yapo ikunguto na wakwakisya ni kain uikak man na siyang ikinanagat na si warina do kanoyonoyong no nyagapan na siya ni warina uriwo dinyo ang yakin niya mga kakte no ikaw yada inyo no di panganoyong di Yesu atao. Yatara nakaten ngan wo yatakani mablis ranaso unoned. Utay pakaten ng dangam tay karilo wo akmatay kaktedo cinayi. Wo abuso pangarilawan naam mavaud paurino raraten. Wo machiwuyado akmanay kaktedo cinayam akmay tumangapso tao. Umangapso tao abo padyawo tumiyono nga ikavino padna. O tay pakateneng do pangangarilawan na ni yamataduto. Si Kristo ni tumuruno inawan na jaten. Uriwo ikasarita manyidong so tao. Tanamangay ranawo inawan tado panyidongan taso akmatay kaktedo cinayam cara. Apya akman siyang. No mienso mabsuya tao.
makacitaso ak manikak tedo cinai. Aji makananaub, akatona ngilikan siyam, jinaman siyan kiyan na diyano, pangangarilawan ni yamataduto. Mga uve, tau siya uciring so pangangarilawanan, ta umanoyo nga pangarilawan naam, macitado icicirawat na, o panyedongan na so tao. O ikanoyong ta makateneng do kaptaso, manoyo nga nanaw ni yamatadutoam, amyen jaten o pangangarilawan na ni yamataduto. Amuri o jita anyari do tangayin ni yamataduto. Makanakem so minararatenta. Taipigan tao kabunas na ni yamataduto so raratenta. Dokatira kuno pangangarilawan na ni yamataduto. Mga uvey, nuabura na o ikarautado tangay ni yamatadutoam, masarita so unoned, umanop na si yamataduto. Numienso amintaji yamatadutoam, ituro na jaten, taunutan wo nanauna, ayamapivariso, isari na vari. Ciring na jaten ni yamatadutoam, ano inganta, o anak na si Kristo, mancino kapasitya karilota. O tawa umonot do ciring na ni yamatadutoam, manoyong wo akmansang, macikaop di yamataduto. So itiyak manasang ni yamataduto macikaop dia. Utay pakateneng di yamataduto yamachikaop jatenam seiri, yamachituvong jaten.